Shisngi shwa ka dorbar telang jong yung dorbar thawan ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kaban sedang hak arpor trik no pra arja arpulai UMDC ke United Democratic Party na Nongkrem constituency uba lambor malnyang haka khat kendai trik no pra arja arpulai ula syem ya karai ban ajing kersan no ya ke Executive Committee balam khmat da ka National People's Party haka jinge tre lang bat ka Congress haka kunhun Khasi Hills Democratic Front KHDF. Kani ka jinglat kersan uba lambor kalalong ru shisngi hadien bo MDC syusi haka council naka UDP uba bendo ladang ula penbena ban kersan ya ke KHDF haka jingelam ke NPP bar uba penyat sing CM kubu chief executive member. Kumban syukudau uba lambor bar uba bendo kidai kibala syakram uba aden melabasai mod jong ka Voice of the People's Party haka election MLA bala dam haka jayakun na Nongkrem constituency. Yau ba lambor ap yang subha da ka kunhun KHDF da ba penyat sing sim ha office trai kam jong ka council. Menta ka janmit da ka jing ya menjur lang baro ki members ki badan ha ni ka kunhun ni don khat pramut ngi pediang ni kini ki armut rang ba ngi pediang ni ba bendo em lanong kum iba bendo mdengi pediang kum ka parti UDP namal ngidon kam iba bendo ibala no senyang bat ibala IT shisha kiba bun ki kam kiba ila syakri te namar takadaw ngidon kam iba bendo om bangidon kam ka parti UDP te ngismo koridor bha bat ngismo kerpang bha ka jingwan ka jungi kumjuru iba lambor mangyang ngim simpediang ye i kum ba lambor bai dei ba ka UDP ni pediang i bai kum ba lambor te ngangaso ban ong ba namar ha district council kabading kong hi habang ila rong hang ni ngibu ya kalama syadien ngipet sya yiki kam kibai de ba ba akhmat te kata ke ba kanong rim trekam ke bangidon ngila bendon hanunu ke parti andre ka kayeng ke ba kentang ngila benong ke district council ke bla penkup bor ngiling ba ka kredit ke bahan rio apok ka artikel aspa sau ar bat aspa ni pesan way kala krenshai bala aibor ngi ki MDC ba ngin penek pensai ta ki di dostur ngin penek pensai sensyar kadar tenrai ke bangidon ki ki hima ki sim ki bakrau ki menteri nang ta ki raj ba ki shno ki thau te ba kumjuru ika khendo ka siap kum pilatip ngi layo ikalan ak ke bangla pentrekam syai abai de ban penitu lani pen scam ke jinglong try jong ka khendo ka siap jogi nokroshno ke jongi te khamtam haki border area ngi la shimru ye karai na kalem isi dangshen bawat ikini ki jaka syapo border bangi ngin I not daka free registration na kalem ke isi ye kini ki produk personal ke jongi ki basa apo khaput khnang bakinam dan kamban penlut dan ban sewat tak setengkaru ban yo ka registration habi de ban pen scam ya ka jinglong try ka jungki ya ka kendok siap yang ini najit bagi ba ya ka ba ki pha ingi ha po ni ka yeng ka ba kerpang ka yeng ka ba dondor hadu takata nak benta bangin peni di kam ki ba bantrai nak benta kimlang kasalang te kendit haka jingyu i jonga hakini ki kendit benai ke ba CM la simti ke ni ka kam te ka bu utak jingkali yang asmet ba hatu kendang la mo kan achieve amo ka por kalong ka state hatu ta te nrei ka pasnat kalong ba hadin jong ka jing pej benia ka jonga ngai sisa ya ta ka jingpen telun stat hakikam kibidei pat ka council namta kamtam ya ka chai benrio tingi sibon ki bills ki baton kamba tingi snat bang ina ken se ga clan bill kani ko digawi gamat ka ba don kamba namta bang inyo no bat pat skam ya ka ti ka jing ya trailang jungi ka jing I support ka jungi nagbanta kani ka EC hibrokoi ba di penyadi o penyai sing sim i siam dan bram ka de ka thong ka bangi ki kam ki bai trai but nalo ka tang mi ken i ki bai banta lai ki shlong bai bangin a i ki ti ka jungi pan ka shan ada don kam banya ajimot
Ini aja mu tisu, menapan bahas su namta kikam gibi ba council. Nadu ko pating kong hi, wala kren tak pasyay, ya President Romba chungi, ate pan share ya kaniro. Magyong bangi train ng mata ngi idan kam, ban pagkan yung terpeng jong siyam. Ti kam day bangiwan hangni ban sesong, klikti, bangiwan hangni ng mata ban kepek binatan rang lang. Ti habang iba siyam batray, ikano kapentingan yung pentingan yung bang niya. Wan lang sakmat ba niya. Kasyan lang ng mata panbahay kam jong ka council hibra koy.